I pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video na kanalu. Danas, kao što možete vidjeti po naslovu klipa, radimo najstarije anime naslov, odnosno pričat ću vam o najstarijim anime naslovima. Ali prije nego što krenemo, želim da se zahvalim 7. Hokageu što mi je dao ovu genijalnu ideju za klip. I shoutout ide za Mixa bro, svi bacite pogled na njegov kanal. I da, nadam se da nije problem što ide neki random AMV u pozadini, jednostavno nemam dobre slike jer je anime bukvalno previše star. Tako da ajmo da krenemo. Dakle, počet ćemo sa malim uvodom u anime svet. 1910. godina je zapravo nastao prvi anime. I prvi ljudi koji su napravili anime naslov su bili Oten Shimokawa, Junichi Kouchi i Seitaro Kitayama. Njih trojica, kako piše, su napravili prve anime i poslije njih je još dosta anime izašlo iste te godine, odnosno 1917. godine. Znači pre 102 godine izašao prvi anime, što je prilično nevjerovatno, ali o čemu se radi, ja ću pričati samo o ova prva tri najstarija anime, a neću o ovim ostalim, pošto ima jako puno anime iz 1917. godine, ali ajde da vas više ne držim u neizvjesnosti, da kažem koji su to prvi anime na svijetu. Oten Shimokawa je kreator animea po imenu Imokawa Mukuzo Genkanban no Maki, WTF. Znači, to je anime koji naravno više nije dostupan i to je prvi profesionalni japanski animirani crtani film ikada napravljen. Bio je u bioskopu Asakusa Kinema Kurabu prvi put prikazan i čak i znamo koji je studio ovog animea, a to je Tenenshoku Katsudo Shashin studio. Također znamo koliko je zapravo i trajao ovaj anime, nije to anime nego jednostavno kratki anime film. I trajao je čitavih 5 minuta, izašao je u aprilu 1917. godine, ali nažalost ne znamo o čemu se radi u animeu i to su bukvalno sve informacije o njemu. Kreator sljedećeg animea je Hasegawa Takejiro, koji je napravio naslov po imenu Kraba i majmun, WTF. Ali slušajte, čak imamo i priču o ovom animeu o čemu se radi, znači slušajte priču. Majmun je ubio krabu, a kasnije, spoiler alert, je ubijen od strane krabinog potomstva. Manga je izašla 1885. i ako niste znali, neću mnogo da smaram o ovom naslovu, znači, ali ako želite da znate više, pogledajte, pošto je lako naći. Također ovaj anime više nije dostupan, ali za ovaj anime ne piše tačan datum kad je izašao, već samo godina, to je zna se mjesec. Namakura Gatana, tako se zove anime, a napravio ga je Junichi Kouchi. To je kratak animirani film koji je pronađen tek 2008. godine, verovali ili ne, ali su oni nekako saznali da je izašao još 1917. godine, 30. juna. I ovo je film koji traje još kraće od prvog, a to su čitava 4 minuta, a radi se o ovome. Znači, to je komedija o samuraju i njegovom maču koji je bukvalno beskoristan i kad se bori čak i protiv najslabijih protivnika, jednostavno je mač opet beskoristan i ne može nikog da pogodi. I onda samuraj, pokušavajući da skonta zašto njegov mač ne može nikog da pogodi, napada random ljude po gradu da bi ih pogodio i koji su se naravno branili i na kraju ga prebili od batina. Koji kurac! Nažalost ne znamo koji je studio, ali čak imamo jednu sliku ovog anime, ovo je Znači ljudi, sada da me ne biste napali u komentarima, evo vam bukvalno lista svih anime iz 1917. godine. Znači bukvalno ima previše, ja ne mogu da uradim sve te, ali po informacijama gore navedenim, ovo su prva 3 animea ikada nastala. Tako da ništa ljudi, to je to što se tiče ovog klipa, ja se nadam da vam se svidao. Ako jeste, razvalite taj like i stupajte se na kanal ako vam se sviđa moj rad. Mi se vidimo u sljedećem klipu, do tada imate jedan veliki pozdrav!